abakunzi ba football. Watch as this girl reaches out her hand to greet Messi. Reba umwana w'umukobwa amanitse akaboko agiye gusuza Lionel Messi. The Argentine notices her but ends up ignoring her completely. Ikipe Argentine rero bimenye ko umwana agiye gusuza Lionel Messi gusa yaramwirengagije. She smiles on the outside, uyu mwana inyuma ku maso yaramwenyuye, but deep down she's heartbroken gusa mwimbere agahinda kari kamwishe, because her idol has just ignored her in front of everyone. kubera ko umuntu akunda afatira icyitegererezo yaramwirengagije kandi akamwirengagiza imbere y'abantu benshi. Sometime later she goes to another Messi match. Icyo gihe umwana nabwo yacika intege yagiye ku kibuga ahantu Messi yaragiye gukinira match, But this time she only watches from a distance, gusa kuri no cure yagize ubwoba areba match ayirebeye kure, afraid of being ignored again. yari afite ubwoba ko araza kongera gucibwa amazi bakamwirengagiza. Icyo gihe haraciyeho imyaka igera muri 2. Messi walks right past her without even looking in her direction, icyo gihe nanone Messi yaratambutse agenda atakibutse ku ruhande ngo arebe uwo mwana, leaving her in shock. icyo gihe uyu mwana byaramucanze, Because asigara byamucanze nabwo haraciye nyine imyaka 2, her idol ignored her once again. kubera ko nyine umuntu akunda afitiraho icyitegererezo nanone yari yongeye kumwirengagiza. Even so, she decides to give Messi one more chance. Uyu mwana rero mu mwaka wa 2024 yafashe umwanzuro ko yakongera guhereza Lionel Messi andi mahirwe. From the stands, she calls out and asks if he can shake her hand. aho yari ahagaze yarahamagaye abaza niba byashoboka ko yapepera Lionel Messi. Messi doesn't respond and icyo gihe Messi nawe ugeze amusubiza, appears to ignore her again. nanone byagaragaye ko yongeye kumwirengagiza indi nshuro. The sadness on her face says it all. uyu mwana agahinda ku maso kakomeje kumubaga. She feels completely disappointed by her idol. yumvisha atengushywe ndetse atengushywe cyane n'umuntu afana. Now watch what happens when the same girl goes to see Cristiano Ronaldo. none ndagira ngo urebe uno mwana witwa Celine ari we agiye kureba Lionel Messi akamwirengagiza, urebe ngo byagenze biti ubwo yari agiye kureba Cristiano Ronaldo. The moment the Portuguese star notices her, he greets her. icyo gihe ubwo Portugal yabimenyaga, She can't believe it and Portugal yaramusuhuje, immediately bursts into tears of joy. uyu mwana ntabwo yigeze abashwa yabyiyumvisha, nibwo amarira yaje gutemba, amarira y'ibyishimo uyu mwana arira. After Cristiano Ronaldo learns about her previous experience with Messi nyuma yuko Cristiano Ronaldo amenye ibyabaye kuri uno mwana ubwo yabaga yagiye kureba Lionel Messi, and discovers that she's a huge fan, ndetse akamenya ko uyu mwana ari umufana wa hatari ukomeye cyane, he decides to invite her to a training session to meet him in person. yafashe umwanzuro ko yatumira uno mwana ku kibuga aho yari agiye gukora imyitozo ngo aze bihurire imbona nkubone. The moment Celine sees Cristiano Ronaldo walking toward her, ubwo Cristiano Ronaldo yaraje kureba uno mwana akabona ko uyu mwana baje kumureba, she can't hold back her tears. kwihangana byaramunaniye agafata amarira ye. Cristiano Ronaldo has just made one of her biggest dreams come true. Cristiano Ronaldo yakoze uko ashoboye atuma uyu mwana zimwe mu nzozi yari afite zihambaye azigira impamo. The experience was completely different from what she felt with Messi. uyu mwana ibintu yabonye Cristiano Ronaldo byari bitandukanye kure n'ibyo yabonye kuri Lionel Messi. That's why, according to this story, niyo mpamvu rero tugende kuri ino nkuru tumaze kubona ahangaha, the world chose its idol, iyi si ubwayo yamaze kuba yahitamo umuntu w'icyitegererezo, and that idol is kandi uwo muntu w'icyitegererezo kuri ino si Cristiano Ronaldo. ni Cristiano Ronaldo. ndagira ngo nawe rero ugendeye kuri ino nkuru nkubwiye, nawe twandike muri comment utubwire ngo ubundi kuri ino si ninde mukinnyi wa mbere ugomba gufatirwaho icyitegererezo hagati ya Cristiano Ronaldo ndetse na Lionel Messi. ngende mungire kurasha bashiri banyu kandi Rick Froshia n'inshuti zawe zibone. Bye.